Mu gihugu cy'Ubwongereza umugabo yakangishije guturitsa indege ya Urupfu kuri Trump. Umugabo w'imyaka 41 yateje impagarara mu ndege yari ivuye i Londres yerekeza mu mujyi wa Glasgow muri Scotland. Nyuma yo kwigamba avuga ko afite igisasu ndetse atukana amagambo mabi yifuriza urupfu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ibi byabaye kuwa 27 Nyakanga 2025 ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari mu ruzinduko muri Ecosse aho yateganya gukina golf muri Tannibrough Resort. Amashusho yasohowe n'ibitangazamakuru bitandukanye agaragaza uwo mugabo ari gusakuza bikomeye. Abagenzi bari kumwe nawe bamufata bamubwira ko atagomba gusakuza ndetse atagomba gukora icyo kibi yari yatekereje nk'uko abari mu ndege babivugaga. Uwo mugabo yaravuye mu bwiherero atangira gusakuza ati urupfu kuri Amerika, urupfu kuri Trump. Akomeza agira ati Allah Akbar, amagambo y'Icyarabu asobanura ngo Imana niyo nkuru. Amaze kuvuga ko afite igisasu, umwe mu bagenzi yagize ati umugabo umwe yaramufashe aramukurura nyuma amushyira hasi, abandi bose bahita bamufata agereza kurwana. Ariko icyo gihe yaramaze kubona ko ibintu byamurangiriyeho. Iyo ndege yahise yakirwa na polisi bitwaje intwaro wegera ku kigo cy'indege cya Glasgow. Uwo mugabo yahise atabwa muri yombi. Polisi ya Scotland yemeza ko afunze. Umwe mu batanze aya makuru yavuze ko uyu mugabo yari afite impapuro zigaragaza ko ari impunzi. Gusa abayobozi ntibaravuga neza amazina ye, ubwenegihugu cyangwa imiterere y'ubuhunzi bwe. Abapolisi batangaje ko nta bisasu byabonetse mu ndege kandi ko iki gikorwa cyari cy'umuntu umwe. Abashinzwe kurwanya iterabwoba barimo gusuzuma amashusho yashyizwe hanze ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byabaye mu gihugu Ubwongereza hakomeje impaka n'imyigaragambyo ku kibazo cy'umutekano n'ubuhunzi. Guverinoma yatangaje ko muri 2024 habaye ifitanye isano n'intwaro bigera ku 5500 mu Bwongereza na Wales. Mu myaka 6 ishize byagaragaye ko impunzi zituruka mu bihugu nka Iran, Afghanistan, Iraq, Albania, Syria na Eritrea zigize 70% byambuka inyanja mu mato. Polisi ikomeje iperereza kugira ngo hamenyekane neza impamvu ndetse n'imyitwarire ijyanye n'igikorwa cy'iterabwoba. Ni mu gihe ikinyamakuru Vogue cyakoresheje umunyamideli wahanzwe na AI biteza impagarara. Ikinyamakuru Vogue kizwiho kuba kimwe mu binyamakuru bikomeye cyane ku isi byandika ku mideli n'ibindi biherekeza bikomeye cyane ku isi. Cyateje impagarara zikomeye cyane nyuma yo gushyira hanze amafoto yo kwamaza agaragaramo umukobwa w'umunyamideli wahanzwe n'ubwenge bukorano bwa AI. Ikinyamakuru cyakoresheje umukobwa mu nimero y'ukwezi kwa Kanama 2025 kigiye gushyira hanze. Muri iyi nimero nshya y'ikinyamakuru habonekamo itangazo ryamamaza Guess, habonekamo itangazo ryamamaza rya Guess isanzwe ari sosiyete yigenga icuruza imyambaro yamenyekanye cyane mu bijyanye n'imyenda y'abasore n'abakobwa, cyane cyane amakobo y'amakote, amapantaro n'imyambaro y'imbere. Yashinzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu mwaka wa 1981. Guess ikaba yarifashije Vogue yamamaza imyambaro yayo ikoreshwa mu gihe cy'impeshyi, aho uyu mukobwa wahanzwe na AI aba yambaye imyenda yamazwa na Guess. Iri tangazo ryamaza ryateje impaka nyinshi cyane. Abantu bibaza ingaruka ibi ngibi bishobora kugira ku banyamideli nk'abantu no ku rubyiruko rukunze cyane gukurikira imideli. Uwo munyamideli wa AI yitwa Serafine Valora akaba yarahanzwe na sosiyete n'ubundi yitwa gutyo ya Valentine Gonzalez. Abayihanze bemeza ko ari Paul Marciano, umwe mu bashinze Guess, wabandikiye abinyujije ku rubuga rwa Instagram abasaba kubahangira umunyamideli wa AI. Bavuga ko bahanze abantu bagera ku 10 batandukanye bifashishije AI. Hanyuma Marciano agahita umugore umwe ufite imisatsi itukura. Nubwo benshi bakeka guhanga amashusho ya AI ari ibintu byoroshye, Gonzalez avuga ari inzira igoye itwara igihe kinini cyane ishobora kumara ukwezi. Bivuga ko bashobora no kwishyurwa amafaranga agera kuri miliyoni z'amadolari mu mishinga minini nk'iyi ya Guess. Nyamara ibi ngibi ntibyashimishije abari basanzwe muri uru ruganda rw'imideli. Muri abo ngabo harimo Felicity Highway uzwi mu cyiciro cy'abitwa Appreciated Models, bazwiho ko bafite ibiro byinshi, wamaye mu myaka irenga 10 ishize, aho yavuze ko gukoresha abahanzwe na AI ari ibintu bidasobanutse bisa n'ubunebwe kandi bigamije kugabanya amafaranga yatangwa ku banyamideli ba nyabo. Gonzalez na Presiga bahanzwe n'uyu mukobwa wifashishwe na Vogue bimisa ko bitegamije kwamamaza ubwiza budashobora kubaho mu buzima busanzwe. Gusa Petresiga asobanuye ko ibyo bakora ari ubw'abacuruza amahitamo menshi yo kwamaza. Ati turi guha amasosiyete yandi inzira yo kwamaza ibicuruzwa byabo. Icyakora bavuga ko gukora abanyamideli bafite ibiro byinshi nka Precise Models bikigoranye muri ikoranabuhanga rya AI ritaragera ku rwego kubikora neza. Sidney Bowed wahoze ari umunyamideli akaba na rwiyemezamirimo mu ikoranabuhanga yanditse inyandiko muri Vogue mu myaka 5 ishize agaragaza ibyago by'uko AI ishobora gusimbura abanyamideli. Mu kiganiro yagiranye na BBC yagize ati
ibipimo by'ubwiza bimaze gutwarwa na AI. hari abakobwa bakiri bato barimo kwibagisha kugira ngo base neza n'amasura babona ku mbuga nkoranyambaga. none ubu tugeze n'abantu bose tubona benshi baba atari abanyabo. ni mu gihe bishoboka ko neza amwe mu mafoto ubona ku mbuga nkoranyambaga y'abantu ushobora kuba wibwira ko ari abanyabo hifashishwa AI mu kubarema, bakifashwa mu kumurika imideri nk'ibyari bisanzwe n'ubundi byakorwa n'abantu. birashoboka ko benshi mu banyamideri bashobora kubura akazi, nyinshi muri kampani zigenzura abanyamideri zigahomba. nibikomeza gutya tubashimiye kuba mukuru iki kiganiro. iyi ni Kigali Post, muze mu muri niko nitwa Imana ibarinde.